بله بینران مجار عینی سه گلکی گرینگه لور شرح یا روشکن آسایی هیا طبعا عینی سه جی دورک جغرافیا گلکی گرینگه پرانیا باجر استراتژیک اساسیین و کرو روشالات سوریه به هفرا گریده ده دکه بسریا M4 و M5 طبعا ترکیه مبستا ویری بگره جبر کو دمک شرح هیا لی هند پیش هات نوها نبتهبتی اف پیش هات روسی ده هم آدم دا جیوجری شاندری بری امریکا با سوریه جی هندا خوانی نوها نه برس فیصل نعسو اندامی کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوری جباجاره ماگدیبورگ یا آلمانیا گلمه که فیصل سپاس بوی درفته طبعا روسیه و پیشاتا کنو با روسیه دبیجه امی سربازین خواه پولیسین خواه سربازی بشینین این ایسه هر کسی هندک توقعات بن که روسیه مین عفرینه بریجی چول بکه لیدیاره چول ناکه تو چاد بینی شباش سلاورز سپاس براستی ایرو روسیا داکتی میدان سوریا بخورتایی یعنی وک هر تشتراوستاندی و دخوازه خدمت رژیم سوری بکه سر حساب مافی ملت سوری تایبت جی تفدت زانن ایرو حتی کنگره جنه فاتیه راوستانده نف سال کو 4 مستر درباس بویه ایرو جی داین عیسا دا جی تفدت زان وقت دراپورا و دا جی حتی گوتن او جی ریکا فرمیه استراتیجیه جی سوریا جی و جی ترکا جی ترک دخوازن باجار کردی جه جدا بکن و وکی دی جی جالیه کی جی دور پیچ کرنا سر باجار کوبانی بکرن او کسی تندروی خود درباسی وی بکی گو بکار بی که غطی سوری زفتر بخی دستی خوده ایرو روسیا لپیشاوی سکنه دخوازه او جی خدمت رژیم سوری بکرن جبر جی سوریا را جی رژیم را گله کی ریکا فرمیه دخوازه وک راپورا و کرم کری و گوت انو او ریا استراتیجی بکار به باجار حلب و شام واجی او ریا بده درباس من دخوازی خوا و لشکری خوا و چون هاتنا خوا بله كيف فيصل ما بين روسيا وما بين تركيا دي ناتا طبعا ودو هزين دو دي فاكتو نلسر عرضي هر دوك بهزن كي جي جوانا كيف كيف تعين ايسي باشترا يعني على الاقل زور خراب نبي هناك خراب بيت بله وقتی گو ام بیجن دواره وطنی ده دواره ولاتی ده سوریه ته ده به چتر به ده جارش ترکا جبر ام تفت زانن چه ایرو زحمتی و کوچبری و تالان کرن و کشتن دواجار عفرینه و سر کانیه ده ته کرن یعنی وقتی ام بیجن دورا وی و ویناده بس یا زفتر ایرو جی قصد ته خواستن بکار به پارزی اوره به آریکاریه کی وقت به تفاهم کی به دولت امریکا بکرن جبر امریکا حتی نه پیشگیری قصد ته کرن بکار به کمای فروخانه فروک ترکا گو نهلی دربا نهلی گو بکار به وقت عزمانی بخیبن دست خود و کشنه بکه ده حق ویده وقتی به دواره بیدانی ده باوری هم ده قصد بردوام کی بکه از بیجون به روسيا نكار طبعا كيف فيصل قلت غطاء جوي ويدا فيريل بن سيطرة امريكا داي اسبوع غطاء جوي عين عيسى ويدا فيريل طبعا سرنج نوجي انا تايبتي جي توزاني بيوندين امريكا لروشاوي كردستان تايبتي جي جلسه دي بيوندي بردامن ارتش امريكا تواجد لور هي ديدناتا بو عين عيسى ديوكو سريكاني درفتنا تركيا قالوا بله ام نابج نيرو عين عيسى وكا كوبا وكا عفريني او سريكانيه وانا امریکا حتی نه رو بهوریه به سیاست و نای نجبر ایرو دان وصلنا رهبری ترامپ زحتر بردوغان رو رهبری ترکار زحتر دیو دستیر اما ویدارن دویب او دما دمکی دم مؤقت نبره رهبری انو یا گو جون بایدن بی و یا گو یا ترامپ درباس بی ام بیجن بلکی روش بی گو هرتن زحتر عالی قصده واناره یعنی ایرو امریکا حتی نهاجی او پشتراستیا گمرو بدیب تمامتی بلکی ویتنه بی بس ایرو الگور زانیاری مد بیجی وقت فرمو کر غطاء جوی ترکن کاربن پیک بینن افتشتکی گلکی باشه ایرو دوی یعنی بکاربن جبر ایرو گلک خالن مزن او میدانک جو ترکار هاتیه وکرن ترک كتنا سوري ده كتنا يمني ده كتنا ليبيا ده بيشتغيريا اخوان مسلمين كنشي بارتيه حتى ده اواز بيده البحر المتوسط ده ديونان را ايرو خويا باش يعني ري جيرا فكرنا ميدان
بله بس كيف فيصل او من جارة تقولي طبعا بترم دي بحثي روشار سوريا كان لتركيا جي خسكت تنقاسيا دا مجارة بيوانديوني دي قال ولاتين دفري ولاتين جهاني توزاني دها de قيمة بيقومان قيران عندها تفيزاني حتى نفوا تركيا جدا تقول تنسرا فيكي ليه ام بحثي عين إيساب كين ديد ناتا اگر گلوپا کسیک بو ترکیه شاریه چه روسیه و چه امریکا جواهات بحال کرن این ایسا توزانی موقعی که بچوکه و هزانا برانبر ازا ترکیه گلک بالا فرینی تردو امیزان نتویه دمای بو این ایسا ندگرد؟ بله او ايرو راستا قيرانا تركيا هي بس حتى رجاء ايرو جاء حمود واري زانياريه ده تيغوتن بس العرضه تشتكو هي قلت كي راستا او بريوي كتيه وقت بيجينا في جهان ده تكليوي بامريكا رب تشكنا كوكي وانا بس حتى رجاء ايرو جي او وقت بيجي دستوي بردانه ده مثلا ده ایرو گو بکار بن لوی دری بیشکر نو سینور کی جرا بدانین دیوار کی مزن بکوی پیشاوی دا گو نکار به تشتکی بدانین جبر وی اوایجی او دخوازه گل کاغتا تبلی بک ام بگر نکبن ادبوری امدا او پشتی کنگره لوزان چبوی 233 وادا او ایرو دخوازه و مسئله احیاء بک او کاغذ خود جهانی دا بتمامتی پیک بینه یعنی او نه ارمان جاوید داوی عین عیسی او تخوازه که غطا سوری بخید سه خدا چوال لیبیا خسیت سه خدا چوال بحوسیناره اریکارا چوال داگوکیوی دیروکی کنو وک نهاجی بیونان رهایا ایرو اف دخوازه ترکابی کردن بله كاك فيصل طبعا توزاني نها ميدان تني دو كاس دو وكو جاران دو امبراطور لدفري هبون هر تشتكي حاسكر وهان لهف دو دخوستن هزين هريمي بكارتينان بس فيجا في اللي في دفري جالك ولاتين دن هنا برجواندينا هنا اولا لتركيا بيسترن تقول روسيا لور هي اف امريكا لور هي امريكا توزاني فرنسا هي بريطانيا هي المانيا هي السعوديه هي ايران هي نوصا هني قالوا ديناتا وكنت قلتي دكاره تركيا هر تشتكي بسري خوبك ما مستعجة حتى رجاء ايرو تركيا هر تشتيت كي تب انه دواري را غاندني وانا دا تشتنتين كرنو ودبيجن دواري ابوري دوا امي بريوي داخل و دود بيش كي جرا تشيكن فينا حتى انها افتشتن مرود كاري بيجي فرمينا يعني اوروبا بامريكا نكاري تشتكي بكي زحترجي دي سياسة دولتية دربا يا دربا ولاتي المانيا وفرنسا وادا بندية دولتا سياستها دربا دا بامريكا نكارن تشتكي بكن ايرو ترك دكي حتى انها الوا نهت الوا قهدارينا كي تشتكي وتخوازي تيكرن ایرو مینه دروشا سوری دا وقت اف دولت کو دندرو سوریه د میدان سوری دا کاغت دو دستد او برجوندیه و بگی جنهاب گو بکار بن تفاهمات بکن و هرکی و بکار به ریا خناز بکی و جی خناز بکی بگری يعني حتى انها تكرين يعني طبعا سرنجانا كاك فيصل جيمجيري توزاني بله طبعا اساس كان في دامي استفاده كان قال بشارنجرين كان اشتبكم بله هاي فيصل جيمجيري تونياسي جيمجيري سرنجا جالك سرهبو کو پشتوانیا ترکیه دی که گلک درسای پشتوانیا روشاوانا که جيمجيري پشتی دج کار خبر ده بردام تصريح صحفي ده يا هاري داو يد بيجا بيوسته للروشاوي كردستان اعلان خسريه كنهته كرن حكمه ذاتيه كي دبيجا جيكو بيوسته بنمونه هسده تمامي بيوندين خد قال قندي قد بكتبان سرنجا شاد بيني بله انا حتى جيفري ريبري وجيفري مندوبه كيواب وده دان استاندرد كير اف گوتن او كسيغو وقت بيجي دان استاندني بافرت كرن نج قصدرا ونج تفدمرا ونج انجمانرا اف گوتن نات گوتن بري ويجي وقت روبرت فورد او باليوزي امريكا بول سوريا ما تشتند في اوادن پشتی مهام وا خلاص بن پشتی گو درت کفنه تقاعدیه خو تقاعدیه ده پشتی وی جاره کی نری نخوی بیجه بدنا خویا کرین یعنی گوتنه جيفري دوی مرو سر بسکنه مرو بزان بیچت خوازه بس پرسا گوته کرن وقتی گو او دانو ستاندن ده تا کرن وقتی دیالوگ ده تا کرن او یفتشنات ینا گوتن یعنی پشتی گو درکت وقت بیجه وظیفاوی خلاص بویا ایرو ایجاد خوازه واتشتا بیجه توفي هوايش كرداتي خواستن گو بکاربن لسر بسکنن و گوتنوی الپشت خو نابیجن بری هر تشتید و کرد بگیجنه
بگیژنە بریارێکی و وەک دبێژێ کارێ خۆ سەرڕاست بکن یان جی وێ دیسا چەوە عفرین و چەوە سەرێکانی و ئەو باژارێ هاچوون مرۆڤ ترسێک مەزن هەبێ و ئەو باژارێ مای دیسا ببین گوهارن. بەڵێ طبعاً کاک فەیسەڵ توزانی ڕاو چاوەیە مینابەرێنینە بەرێ کرد باژارên Kurdan jî hatibane dagîrkirin her Kurd navdabûne yaw bes sulta ya ew dagîrkeran bûne lê vê demê wextê bajarên Kurdan têne dagîrkirin bajar bi temamî têne valakirin ji Kurdan xelkekê diyê biyanî û tundraw tên şînan têne yanî Kurd pirhorî şerve têne helqedandin kewata ev pirsa me tirsîdar ta çend giringe aliyên Kurdistanî li ber çav bigirin ke vê carê heker ax biçît ya bi zehmet e bête ve. بله بله راسته گوتنا تا تشته گوتت بیجه جوهره کرد تی خواستن گو ناکوکی خواه برجواندی بدنا آلی زفتر آرمانجا ملت خواه او ببنه سری حموجی بجنا خوش ویرد بطوین هرکش برجواندی خواه یه ازیتی و یه حزبیتی تنگ دبجه برتن گو بکار بن او دما هانه گو درباس ببی کرد گو یک بن او باجار ماند دسته واده جی بکار بن بپاریزن di bawarya me de îro tiştek û çêdibêjî hatiye girêdan mirov vegerê salekî di sala hemû jî li kongrê asîtana û sot jî ev tişt hemû çêbûne têne belakirin ji ber hetenha ev dewletê mezin ewa li hevdû nekiriye ser berjewendiyê wa herekê berjewendiyê wa birengekî ne Emerîka berjewendiyê wî tiştekin mesela Daeş û mesela terorê ye û mesela aborî wa yani Îran هەواڵێ رێجیمێ دخوازێ وێ سەر لنگێ بیسەکنێنێ ئەو ژی ئەو ریا شنگارێ وا دوێ ژێرە بەکری بێ گۆ بکار بێدان وستاندێ خۆ بکێ هەموو ئالێ گۆ ئەو دخوازێ تورکیا ژی hûn tev de dizanin hince têvê sebebên pîsêkinin wala terorên ser sînorê me ye û xeterekî mezin ser aramiya me ye netewî Tirkî şekilêne tev gotin wek mesela erebî dibêje bi smar cihê yani tiştekî ji vî hewayê ew jî tune yani kengê Tirkiye û Rusya û Emerîka gîştine tefahumekî bi hev û dûre û herekê bizan bê daxwaziya wa armancê wa çi ne wê hingê ew qeyrana Sûrî jî wê çareser bibe wê her tişt vekirê wek berê yani. بله تو زانی کاک فیصل یعنی اگر هم بحث برجواندی جیب که نه جغرافیا ولات ما جغرافیا که گله کی گرینگه تو زانی روشاوای کردستان و باکور روشالاتا سوریه اما فقر اقتصادات یا سوریه و تو زانی و سوریه به دو ولات گرینگ و گریده حتی برای ترکیه به ولات اروپا جی و گریده یعنی اوه پرسه که گرینگه بس تاشان گرینگه آلیین کردان اگر خودی استراتژی که هف بجن نقشه‌ای که هف بجن بونمون سر آسته دیپلماسیات جهانی بهافرا بچن دانشن سر میزان طرحا برجواندی خب کن کال گلو مقابل چه هست دیدنا تا اوه پیتر گرانتیا ما فکر کردانا که گرانتیا امنیت داره بله بری هر تشتی دوی کی تیا کرده هبی قصد به تقدمه و انجمن اجتماعی کردی و او کسی گو پارتی دی جهان گو یه دروای انجمن نه او دروای قصد نه او دروای تقدمه نه دوی بریاره و همو یک به و دسته واد دسته حدود به بکار بن دوی قیرانه انه د درباس بکن یاد دواجی دواره کنگره جنیفیه گواتی دانین گوتف ده بریاره و سیاسی یک به و بکار بن مافی ملت خو بگهنن گل جهان او دولت زفتر خوی بریار یه گویرو سیاست دنیای همو وقت بجه دسته واده اکا واشنطن به اکا پاریس به اکا بریتانیا به بکار بن مافی ملت قبول بکن یا دیجی او تفاهما کردی بگیج نبود و پیشمرگی روزی درباسی باجار کرده بگیرن و پیشتکی هیزکی خورد بگ و بکار بگ بروانیه دبر گندو و باجارو که خود باجار خود بکرین یعنی بله تی خواستن کرده دیسا گوتنا خود دوباره دکن دوی کرد دستک بن یک بن دواره لشکری ده بیجی و دواره پولیتیکی ده گو شان دوا گو یک بن هر نظام محفل جهانی دولتی گو بکار بن مافی ملت خو بدنا خویا کرن ام ملتکن سر دیروگا سر عردا خونه سر آخا خونه گو بکار بن بپاريزن وما کرده بری هر کسی جی مشر ترور کریه مدبر مافی ملت دنیا تبتجی شر ترور کریه و داعش کرده شکاندی یعنی یه دوی هوایده تی خواستن گو بریار ما یک به بریار نه یک به
باوریا مده روزن نخوش و زحمتی سر کرده درباس. ولی کاک فیصل گلی سپاس فیصل ناسو اندامی کمیته نواندیا پارتیا دموکراتا کردستان سوری پدکسی جباجاره ماک دی بارک یا آلمانیا گلمه بوین سپاس یک فیصل. سپاس جبوی توی.